Sanibonani wengane zakwethu, ake nginibingelele ngiphinde nginamukele. Ngabe uqala-ke ungena kule channel ngicela usubscribe. Ugabe Ngesipiliyoni Sase-Europe UPercy Town. Ugabe Ngesipiliyoni asithole Europe UPercy Line of Duty Town. Ongumunye kwabadlali laphana abamqoka beqembu lesizwe lakuleli iBafana Bafana. iBafana-ke izodlala neNamibia-ke komngani namhlanje ngomgqibelo ngo-3 e-Orlando Stadium eSoweto. Utawuke ugijima kwi-Al-Ahly yase-Egypt. Kanti-ke kuphela isizini-ke edlule evutha engabasele. Nokho-ke bekungacaci-ke ukuthi i-Al-Ahly izomisa kanjani-ke ngaye. Yoma kuvele ukuthi-ke ibifuna laphana-ke umdesela-ke enye yamakilabhu ase-Saudi Arabia. Kuthiwa-ke neMamelodi Sundowns-ke ibimfuna kodwa i-Al-Ahly yangayingena-ke kwayingena-ke indaba yayo. Dawu uthi uqonda kahle kakhulu laphana ukuthi kuzobe kubhekwe lukhulu-ke kubadlali abanesipiliyoni-ke beBafana Bafana. Noma iBafana-ke iya kulo mdlalo-ke weNamibia. Uthi uthembeke isipiliyoni asithole-ke edlala kwi-Pro League yase-Belgium nakwi-Bundesliga e-English-ke Premier League. Yazi-ke ukuthi abalandeli banalobhutshuzwayo-ke balindele ukhulu-ke kithina njengabadlali-ke abanesipiliyoni, abadlali-ke amaligini amakhulu. Uma-ke sidlala laphana-ke ngobunono sikhombise-ke abadlali abasebancane indlela eyaphambili. Anginankinga-ke mina-ke nalokho ngoba-ke okhakhayi lwami-ke luqine-ke ngokwanele manje. Umqoka-ke ukuqinisekisa ukuthi-ke siyawunqoba-ke lo mdlalo ukuze izwe lethu lihlale-ke linesithunzi, kusho-ke uDawu. Lo mdlali-ke udabukayo Witbank-ke obuye laphana wafisela amabhokobhoko kuhle njengoba-ke esemkhankasweni-ke wokuvikela isicoco sendebe yomhlaba eqale izolo-ke ngoLwesihlanu eFrance. Amabhokobhoko-ke azovula neScotland kusasa ngesonto ngo-5:30 noma-ke ngo-5:15. Emidlalweni-ke engu-12-ke iBafana Bafana-ke idlalile neNamibia. Iqembu-ke UPercy-ke linqobe imidlalo eyisikhombisa, ladliwa-ke kwembili lidlala ngokulingana kwemithathu. Ngemuva ngalo mdlalo-ke weNamibia iBafana-ke izoqalisana-ke komunye womngani ne-DRC Congo ngolesibili ngo-6-ke khona-ke e-Orlando Stadium. Wengane zakwethu mina-ke ngiyintatheli yebhola yaku-YouTube sengiphuma kanje.